bidasubirwaho. Igisirikare cy'u Rwanda RDF cyemeje ko cyiteguye kwinjira mu ntambara ikomeye ishobora gushorwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isaha ku isaha mu karere ka Rubavu. Abatuye muri ako karere ko mu burengerazuba bw'u Rwanda ntabwo imitima irasubira mu gitereko kubera ibyabaye kuri uyu wa mbere tariki 27 Mutarama 2025. Urufaya rw'amasasu rwaturukaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwahitanye abagera kuri 5, abandi 35 barakomereka mu buryo bukomeye. Byakuye imitima abaturage ba Rubavu nk'uko byatangajwe n'igisirikare cy'u Rwanda biciye ku muvugizi wacyo Brigadier General Ronald Rwivanga. Yavuze ko ayo masasu yarashwe ku butaka bw'u Rwanda n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifatanyije n'abarwanyi ba FDLR. Nta gushidikanya ko ayo masasu yarashwe ku bushake. Impungenge zose mu baturage batuye hafi y'umupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko ibitero isaha ku isaha bishobora guturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urugamba rwahinana. Gusa ingabo z'u Rwanda hafi aho n'ibikoresho bya rutura birimo systeme zo kurinda ikirere nazo nta guhumbya. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ibihugu bibiri bishobora kwinjira mu ntambara yeruye isaha ku isaha kubera umwuka mubi uri hagati yabyo. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo afite gahunda yo gushoza intambara ku Rwanda mu butegetsi buriho uyobowe na Perezida Paul Kagame. Na Perezida Paul Kagame yatangaje ko atigeze na rimwe akerensa amagambo yatangajwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ibyagiye bitangazwa n'ubutegetsi bwa Kongo ngo byatanze umwanya ku Rwanda wo kwitegura iyo ntambara. Intandaro y'umwuka mubi ushobora kuvamo intambara yeruye hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Kongo yatangiye mu mpera z'umwaka wa 2021 ubwo M23 yeguraga intwaro igatangira kurasa ku gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuva ubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo yabonye ibimenyetso simusiga bigaragaza ko u Rwanda ari rwo rufasha iyo M23 mu gushushubikanya ingabo za Kongo n'abazifasha ku rugamba. Mu bihe bitandukanye igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyagiye kigaragaza abo cyafatiraga ku rugamba kikavuga ko hari abasirikare b'u Rwanda. Hari abigeze kwerekanwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bambaye impuzankano z'igisirikare cy'u Rwanda. U Rwanda ruvuga ko bakuwe ku mupaka uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakajyanwa bunyago. Amakimbirane yarakomeje hagati y'ibihugu byombi, amagambo gashoza intambara agenda gwira kugeza mu mpera za 2023 ubwo Perezida Felix Tshisekedi yari agiye gutangira urugamba rwo kwiyamamariza kuyobora Kongo muri manda ya kabiri. Bwana Felix Tshisekedi wari uhanganye n'intambara imugoye cyane mu burasirazuba bw'igihugu cye yakomeje kugeza amagingo aya. Yagiye ashinja ubutegetsi bw'u Rwanda gufasha M23 mu ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Kongo, aho yemezaga ko ingabo z'u Rwanda ziriyo ndetse n'ibikoresho bya gisirikare. Bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yateguje Perezida Paul Kagame kumushozaho intambara. Hari aho Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yateguje u Rwanda ko azarasa i Kigali atiriwe kandi ajya ku butaka bw'u Rwanda. Bwana Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mu kwerekana ko yiteguye intambara kandi mu buryo bwose yagiye agura ibitwaro bya rutura agaparika i Goma. Ibyo byose ngo yabiguriraga u Rwanda. Ku rundi ruhande u Rwanda narwo rwagiye rutangaza ko rudafite imbuga yo kurwaniramo, ahubwo intambara izajya kubera ahantu hagari. Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo usibye kuba yarahangaraga Perezida w'u Rwanda akamutuka, ntabwo yatanzwe no kugaragariza amahanga ko u Rwanda ari ikibazo kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yarusabiraga ibihano kugeza amagingo aya. U Rwanda narwo ntabwo rwasibye kugaragaza ko ibitangazwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta kuri bifite, kuko nta bimenyetso batangira ibyo bavuga. Imiryango mpuzamahanga itandukanye nayo ntiyasibye kwibasira u Rwanda irusaba gukura ingabo zarwo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ibikoresho bya gisirikare. Ariko iyo nduru yose ntacyo yigeze ihungabanya ku Rwanda, kandi nta nubwo yigeze ikoma mu nkokora urugamba rwo mu burasirazuba bwa Kongo. Ibyo u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigeze ahakomeye cyane. Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yasezeranyije u Rwanda ku munsi M23 izarasa isasu mu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru Goma. Icyo gihe Kigali nayo izaba igiye kuraswaho mu buryo bukomeye. Iyo M23 yamaze kugera i Goma, ndetse bikavugwa ko iyi M23 yamaze kwegukana bimwe mu bice bigize uyu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru Goma. Ni iki gikurikira? Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaciye amarenga yo gushoza intambara ku Rwanda nyuma yo kurasa urufaya rw'amasasu ku butaka bw'u Rwanda mu karere ka Rubavu kuri uyu wa mbere tariki 27 Mutarama 2025. Nyuma y'ibyabereye mu karere ka Rubavu aho abantu bapfuye abandi bagakomereka, igisirikare cy'u Rwanda cyabonye ko amazi atari yayandi, ko amagambo bashaka kuyacumbika ahubwo ibikorwa bikavuga. Niyo mpamvu
umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika y'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga yagize ati tuzi ko ibintu bishobora guhinduka, imirwano ikaba yava mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikimukira ku Rwanda, bityo ubushobozi bwose bw'igisirikare cy'u Rwanda bwiteguye gukoreshwa mu guhangana n'igitero icyo ari cyo cyose gishobora kwibasira u Rwanda. Igisirikare cy'u Rwanda RDF ngo cyiteguye gukocorana n'uwari we wese washoza intambara ku Rwanda, nyuma yo gutangaza ko kibizi neza ko ibintu bishobora guhindura isura. Imirwano ikomeje gusakiranya M23 n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ikabirindukira mu Rwanda rugasakirana. Gusa igisirikare cy'u Rwanda gikomeza gishimangira ko cyiteguye mu buryo bwose bushoboka, byashimangiwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda RDF Brigadier General Ronald Rwivanga mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru. Ni nyuma y'uko imirwano karahabutaka yabereye mu mujyi wa Goma kuri uyu wa mbere tariki 27, ndetse iyi mirwano yaberaga ku butaka bwa Kongo yaje gusiga ingabo za leta ya Kongo FARDC n'inyeshyamba zo mu mutwe wa FDLR barashe ibisasu ku butaka bw'u Rwanda. Brigadier General Ronald Rwivanga yavuze ko RDF yashoboye guhangana na bimwe mu bisasu byatewe n'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'abarwanyi ba FDLR, ariko bimwe muri ibyo bisasu bigaca muri humye ubwirinzi bw'u Rwanda. Ibyo bisasu bituruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo ntabwo byahagaze, bishobora kongera gusubukurwa isaha ku yindi. Brigadier General Ronald Rwivanga ati hari ibyo twagiye turasa ibisasu byabo, ariko nk'uko mubizi byose ntabwo twashoboye kubirasa. Turimo kugerageza ibishoboka byose kugira ngo tuburizemo ibindi bisasu bishobora guterwa. RDF ivuga ko ibisasu byarashwe i Rubavu byishe abantu 5, mu gihe ababarirwa muri 35 byabakomerekeje ku buryo hari n'abarembye bashobora no kuvamo umwuka. Kuri ubu abaturage b'i Rubavu bafite impungenge zikomeye z'uko imirwano iri kubera mu mujyi wa Goma ishobora guhinduka ikaguka ikagera ku butaka bw'u Rwanda, intambara ikarumana. Brigadier General Ronald Rwivanga yavuze ko ibi RDF ibizi neza, gusa avuga ko ingabo z'igihugu cy'u Rwanda zakajije ingamba z'ubwirinzi mu rwego rwo kubikumira. Brigadier General Ronald Rwivanga ati ibyo rwose tumaze iminsi twiteguye, tuzi ko ibyo bintu bishobora guhinduka, ariko turiteguye mu buryo bushoboka. RDF yahumurije abanyarwanda ibizeza ko ingabo zayo ziri gukora akazi nk'uko bikwiye. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihora ishugumbwa ishaka gushoza intambara ku Rwanda, haba abasirikare bayo bakuru ndetse n'inzego za politiki. Nanone kandi ku rundi ruhande, umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bwana Patrick Muyaya yashimangiye ko u Rwanda arirwo rwigaruriye umujyi wa Goma aho kuba umutwe witwaje intwaro wa M23. Uyu minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bwana Patrick Muyaya yatangaje ubu butumwa uvuga ko umujyi wa Goma urimo abo yise ingabo z'u Rwanda, mu gihe umutwe wa M23 watangaje ko wafashe uyu mujyi ku wa mbere tariki 27 Mutarama 2025. Patrick Muyaya mu butumwa yanyujije ku rukuta rwa X yagize ati leta ikomeje gukora ibishoboka byose igira inama abaturage yo kuguma mu ngo kugira ngo hirindwe ko abantu bashobora gupfa. Yavuze ko abanyekongo bakwiye kwirinda ibikorwa by'ubusahuzi. Kugeza ubu mu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru Goma hari kumvikana urusaku rw'amasasu, aho ingabo za Kongo FARDC, abawazalendo, abarundi ndetse na SADC bakomeje kurwanya iyi M23 ko ishobora kwegukana uwo mujyi wa Goma wose. Gusa iyi M23 igatangaza ko yamaze gufata radio na televiziyo bikorera i Goma. Nanone kandi ku rundi ruhande, i Kinshasa basohoye itangazo rikomeye cyane nyuma y'uko abarwanyi ba M23 batatu umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru Goma bagamije kuwukaba burundu. Nk'uko umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abitangaza Bwana Patrick Muyaya, guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gukora igishoboka cyose ngo ihagarike ubwicanyi buri gukorwa ngo n'igisirikare cy'u Rwanda. Patrick Muyaya yagize ati urebye uko umutekano wifashe mu mujyi wa Goma ndetse no kuba wuzuyemo ingabo z'u Rwanda, turashaka kwizeza abaturage ko dukurikije amabwiriza ya Perezida wa Repubulika, guverinoma ikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo yirinde ko haba ubwicanyi bukomeye ukurikije umugambi ingabo z'u Rwanda zifite ku butaka bwacu. Guverinoma ya Kongo yatanze amabwiriza akurikira. Amabwiriza ya guverinoma ya Kongo ameze atya: ibwiriza rya mbere, abaturage bagomba kuguma mu rugo, irinde gukora ibikorwa by'urugomo no gusahura. Icya gatatu, hagarika inzira igana propaganda y'u Rwanda. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi irahamagarira abanyekongo bose aho bari hose ku isi guhagurukira gutera ingabo mu bitugu igisirikare cya Kongo n'abagifasha ku rugamba mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ariko kandi FARDC n'abagifasha ku rugamba barahakana ko M23 yigaruriye umujyi wa Goma nk'uko bikomeje gutangazwa mu bitangazamakuru bitandukanye.
Kuva mu joro ryo ku cyumweru tariki 26 kugeza kuri uyu wa mbere tariki 27 Mutarama 2025 mu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru hari kumvikana urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje. Nk'uko amakuru dukesha Radio Okapi abitangaza, mu burasirazuba bwa Kongo imirwano irakomeje hagati y'inyeshyamba za M23 ngo zishyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa bazo mu nkengero z'umujyi wa Goma. Ariko kandi inyeshyamba za M23 zimaze kwibasira uturere tumwe na tumwe harimo Majengo werekeza kuri sitasiyo ya Mutinga na Himbi ahitwa Terminus Etahanse. Andi makuru atangazwa na Radio Okapi avuga ko ingabo za Kongo zikigenzura umujyi rwagati. Ibishimangira ko M23 itagenzura byuzuye umujyi wa Goma nk'uko babitangaza. Nubwo bimeze gutya ariko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma gikomeje kugenzurwa n'ingabo za MONUSCO cyo kimwe n'ingabo za Afurika y'Amajyepfo SADC. Nanone kandi ku rundi ruhande amakuru atandukanye aturuka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aremeza ko ibice byinshi by'umujyi wa Goma ubu bigenzurwa n'umutwe wa M23. Uyu mutwe watangaje ko uyu mujyi wamaze gufatwa byuzuye. Hagaragaye amashusho yerekana abarwanyi ba M23 binjira muri uwo mujyi bashagawe n'abaturage. M23 yatangaje ko yigaruriye ibice bitandukanye by'umujyi wa Goma nyuma y'imirwano ikaze cyane yabaye kuva mu rukerera rwo ku munsi w'ejo ku tariki 26 kugera kuri tariki 27. Ni imirwano yaguyemo abasirikare benshi cyane ku ruhande rwa M23 kuko ngo gusubira inyuma ntabwo byari byemewe muri iyo mvura y'amasasu. Iyo mirwano ikaze cyane yatumye bamwe mu basirikare ba Kongo FARDC bambuka umupaka bagahungira mu Rwanda aho bishyikirije inzego z'umutekano z'u Rwanda nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'itangazamakuru mu Rwanda RBA. Bamwe mu batuye i Goma bavuganye na BBC gahuza miryango bavuze ko ibice by'amajyaruguru y'umujyi wa Goma hafi ya byose bigenzurwa na M23. Umutwe wa UN wahamije ko u Rwanda rufashe uyu mutwe witwaje intwaro wafashe umujyi wa Goma. Iby'ubutegetsi bw'u Rwanda buhakana. Byifashe bite kuri ibi bice bitatu by'ingenzi ku gisirikare cya Kongo FARDC n'ubutegetsi muri uyu mujyi wa Goma? Kugeza ubu ntibizwi neza niba ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kigenzurwa byuzuye na M23. Ariko mu gitondo cyo kuwa mbere amashusho amwe namwe yagaragaje abantu barimo gusahura ububiko bwo kuri iki kibuga cy'indege. Ibishobora gusobanura ko kitarinzwe neza n'igisirikare nubwo bitazwi neza ko M23 ariyo ikigenzura. Nubwo M23 yari itarafata iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma ku cyumweru nimugoroba, M23 yatangaje ko iki kibuga cy'indege gifunze kuko uyu mutwe wari wageze mu bice byo hafi aho washoboraga kurasa indege iyo ariyo yose yakigwaho cyangwa yagihagurukaho. Nk'uko umwe mu bakurikiranira hafi iby'imirwano utifuje ko amazina yatangazwa mu tangazamakuru yabibwiye BBC. Andi mashusho yahererekanyijwe ku mbuga nkoranyambaga agaragaza abarwanyi ba M23 bakirwa cyane n'abaturage mu gace ka Majengo kari hafi y'ikibuga cy'indege.